Mama wakwaba maybe ede adwoa searching mesrel na wa subscribe to my channel near notification bell no so for more news. Honorable Okudzeto ablakwa ena okase nenda the honorable I say na se mo kan ani je se mo kakra honorable ne se mo kan ina ne say NDC ni bia obekwa kwagina baabi Galamsey site anase ekrom to Galamsey wom akoka kyerɛ say montwe na NDC fo ba mo betu Galamsey no se nipa ko na se mo chinitum mo chinintum ema na omba mehwe wie bio because nipa ko na adwumbo no woni tirim obi biala why na dwen say his excellence na dan Kwaku fado ne Galamsey a okɔ no beso we etia no honorable Okudzeto se nipa ko no mo fa no kotum forever and ever ano bagane bio na ensem we na ekoso ewo good morning Ghana so ewo ura Randy Abe ni show so neno ena nana komia omo eye discussion neno ena nana komia e ka kire Okudzeto say eba ne Galamsey mu nsem kura de ma no nke bi kura because one way not because one ena wotume ekoka kire nkofo say mo traba ne maye no mampenda da John Dramani Mahama ba mo be Galamsey no eye owura Kwaku Boahen ena wodi se adwuma ne neno ena owura na komia every fair Okudzeto ablakwa e fa sensem no ena Okudzeto e kire say o prefer say nipa obeye say bia either so NDC ni president and asem I want him to yenti nsema honorable Okudzeto ablakwa e de etuja at stake. Look at what Galamsey is doing to us, and then see the games going on. If we are going to talk about Galamsey, look at the games is doing to us. You know, we shouldn't get there. Look at the games. They are colleagues, collaborators of your party, telling people they should vote for your party, and when they come, they will arrest all of them. Arrest them. Deal with them. But that's the kind of country I want to see. Yes. Yes. If really anybody from the NDC is going out there promoting Galamsey, he should be arrested. Okay. But prosecuted. I like that attitude. The other time I mentioned is you were going to beat me up. Now you've changed your mind. Please. Denying that statement. He said I had misunderstood that statement and so on. When the man was sitting in the video, clearly telling people that this is the man who will be appointed and he's come here to see your work. When he comes, he'll give you the land. So you vote for us. He'll be appointed as what? As the man in charge of Galamsey. I'll give you that video. The last time I told you that's something to believe. That if that action constitutes a crime, I mean, what are we waiting for? Government cannot just be speaking about it. Yes. No, I agree. But you see, all of these things, the special prosecutor should invite them. Why your government prefers CID? Yo. Ghana mama de shimama ye mamu nyina kwaba e de ba fie ni fie TV so momfa nche na ade asa ye tesumu na nso nsam na ye ba ne nyesumu nsam asam areho sama beto o my Ghana mu ene John Darga Mahama waye na adwen se o my Ghana opeso osan be di so biem na abeda na owie na adwadwo aba beto o my Ghana so aye bo ho dawuro se mesrɛ mu kromfo de wontimi ni my mane nye yo ka to ne bro na nyame anye adom ama 2016 Akufo-Addo ma pa no so anka Mahama etimi wia o my Ghana $1.9 billion dollars enye sika kuma wakɔ wi sika ni nyina awie wo san ba na ene oba obeku yo enti Ghana fo yi misu frɛmu Mahama do ye musu o ma obi amfane sanka no ma obi ankoto aba ma no sabi mu ama na be kwakwato aba e de ama John Darga Mahama obeba be wi o man no no asesa Ghana sika nyina ankoto dan e wo Dubai e de ama maba wa amomu omani a enso ade ni etranton nyambra sem akaka binsem e de aba my Ghana NDC a political party I so ko gira honum pa so odasani ukwa akoto aba ma no u kanya nsasem a NDC fo dodo na ama menche de nti omo de omo ntimi nkanya nsasem na jimi agu omo se ntoburo no ni nyina ni se NDC fo dodo na omo maame mu ko wuram e na Kwaku akaitia e na omo koda ye anyinsa omo edu hu ni se ni papa na e ba no nso amoa wuram mu adwene na dentrim akaitia adwene na deda do mutrim omo o my Ghana enkoso enu nti hu NDC ni no oba misro dwane o yeso uba nko school NDC ni si da bi uba nko ye kaya yo we na ope
ye ton kra de ama say o ton kra ya wo ba no a share de ama ye na NDC fo akromfo omo betra man ni so a ogwia na omo bewia ye omampani dada John Dramani Mahama ya kasa wo de wo kasa ne ye ba be kasa ho a ya nto ya no na reka pe wan hwia na akokasa atia wo enu nti ya hye ye ho ya ka ye to atwom ene ye ti ha no mo ka kiro se wo akromfo wo na no wo wia ye bebre wo sa bo ho kompem so ba be wia ye ene nyame ya adom akufa do ni ba umi abai no msi da bi amammo yesem se de ye nsoso so ene omu twa mu ede ma ye me ka kosi sen mobile money interoperability mumbisa John Dramani Mahama says our contract no sign saying or sign $2.5 billion. $2.5 billion. Abra no okachire Ghana for say Ghana is kano we dini nyina amanaka dompe wa risika ni nyina amanasa no into otwa nursing training alawa teacher training alawa one fan kura adwuma wa say adwuma obetimi dia man say we wie university a nanam Ghana ha nyina ebo ye nton sesa fapan sound now say gum na fe wo de aba wo yesa da bia wo benya anwea trip baako na afi busumi ne so ana wakọ akoton enu nti ye to monkra se papa we san kasa oba be di oman ni so bi ma munsi ni hu the American say owia anka owia Ghana 1.9 billion no what is interoperability service no nka omubeya ma meka interoperability I was like first no now wo MTN so pay na utimi send this card call wo dey call other networks so na atew wo dey call bank akura na enyeyi e na omo fa adwen say there be say the banking sector no channel call mobile money no muma yenye na omo nyina be ye baako na afi obi a wo ba bi ontimi ko ba bi enkaye kay adwen pa nanso wagina adwen pa so edi wia o my Ghana enu na okosan contract $2.5 billion. Enti nana ado dankwa akufu ado eni baumia MPP abanya wo mu adwen o my Ghana political party ba akopɛ a wo modwen o my Ghana ho ba ye no mo si da bi contract de mu ɔwerɛ mu nto mbo ase afa ni aba ye ba behwehwem MPP baumia tena ase no se na wo sika na wo kan unim sika kro de okay yate munko ye dwen ho nti contract ni ehwe mu no na eche se omunyamfo omunsa enka hwe yenya emma wo mu go ahead no o masai bibia to ho na enso akase munko ye nanka omu de omunsa sha ase de ananka eche se John Dramani Mahama etimi efa asa sika no ekoye a wanfa ambeye o my Ghana ho bibia enu nti baumia ene nanado trans na baumia edisika sem ho afutuo de ma na se nana we kro no we kromfo na owia o my no nti ye be nden na omo trans san frɛ company kro na na say hey mo say mo antimi anye service no ama yen a ye de Kwaku mo bi fufuru a wo so obegye ye de efo chan mo de no hwa wo say yo ene yen so de efo na na nke ye gye nanso papa bi a na ode contract ne maye no ono na ka say yen hu ni balloon e masika embegina buonum say de be ya obekye ni de ewom ene asi ayo ene mo hwe na mo nye Sensia no interoperability no John Dramani Mahama de gye 2.5 billion no nana adodankwa akufu ado MPP EDG 450 million. You know what that means? It means say 1.950 billion US dollars ka John Dramani Mahama kikinechi afa we wako esan pebie maba nipa gracia ye ne de echen atadwen ono ena timika say maso mo man no meko into presidential bungalow mumfa mame oso obesan ba onam ototo ayampia ekeka